dam chiao na mo lungmali post thawngchimnak in nan kut panin tlai na thawnghi kulali tangkhawng ni hlei khat zinglei thawngchimnak kan rak thok lai tu zing kan chimding mi tlangtar cheu khat nga chu CDF thantlang ni mizapi sin a thawng an than zino ei hmor an deuh nak zong an langter palawa peng SAC frang sakhan chu ni an lak chap SAC ni chunglei ka deuh nak atua mi ruang a mipi zakwa deng annun nak aliam chang Yita hi peng no ping khwa ka deuh nak a SAC frang pangareng lo an thi Mizoram a azam mi SAC frang zakhat leng chu SAC vanlong ni lengpui vanlong bual a alak than na timi thong le thong pangdang na an raksilai Palawa peng SAC frang sakhan chu ni an lak chap Chiram kul palawa peng SAC Khamaya Zathum Pariat Battalion sakhan chu Rakhine Ral Kap ni kan lak kho chap tia January ni kwa a thong an than palawa khupi pong SAC Saka kha hlaikwa kutpang Khamaya Zathum Pariat Battalion sakhan chu Rakhine Ral Kap ni niruk chung an ka dau I January niruk a chu sakhan chu tlamtling te in an lak kho na kong zong an langter January ni kwa zong a palawa khupi pong kam a Rakhine Ral Kap le SAC Ral Shrang Karlak a kadau nak fak ngai in achuak I SAC Ral Shrang le ni hriam ngan le ratuk nak vanlong ha in an ka bom ha bantuk in zong ni fak ngai in kadau nak atua ve tia Tachile News Agency ni alangter palawa chautoram ri SAC mewa sakhan zong Rakhine Ral Kap ni lakti ding in an kadau chi I chu kadau nak a SAC Ral Shrang ni chatlo in Ratuk nak balong pol he bomathak tia ni an langtar chi Rakhine Ral Kap ni palawa peng dilak a ummi SAC Ral Shrang Century chok nak le tang ri mi SAC Ral Shrang sakhan pol chu petlai in an kadau cha a kadau nak fak ngai in achua leo asi tia Rakhine Ral thong an that mi a an langtar chi CDF thantlang ni mizapi sin a thong an than zigno ei hmor an deuh nak zong an langter CDF thantlang chu ra shak nak ro in chin mi phun ni mate ko khan lai rel na kan ngei kho nak nga le Federal Democracy Ramkom sarnak ding cha a dothlan nak atwa chu ma mi asi bantuk in halkap leilong silo in chankarlak zatlang uknak zong mizapi thajang mang in kalpi chu ma asi Chinland Defence Force thantlang ni January niriat a chathan an chua atu leo chan hi kan mi phun le kan ram sar sem leo chan asi bantuk in kan mi phun le kan khotlang a zigno ei hmor dau in din fel nak alen kho nak nga kani zom a her tuk leo chan zong asi chu cha a CDF thantlang council torel nak chung a ummi zung le hun ma pau a ruang akong ummi bechai leo mi kong pumpak chung khar le khotlang cha bom hal nak ti bantuk he petlai in lengkai tika kutput tangka arledin ti bantuk pol iken loading asilai nani kan sol a chun chawlhan silai lo tia Chinland Defence Force thantlang ni chathan an chuami a an langtar chi SAC ni chunglei ka dau nak atua mi ruang a mi pi zakwa deng annun nak aliam chang SAC Ral Shrang ni sham in nol ngai nak alak in thonghi kul la thum December ni som thum ni khatiang a chunglei ka dau nak atua mi ruang a hak chen na tal in pipi zakwa deng annun nak aliam chang thia NUG rumben nak bunchi zung ni January ni kwa a thong an than thonghi kul la li January ni sari leo a sagairam then tamu pengkom kanan khwa chu SAC Ral Shrang ni ratuk nak walong in bomathak mi he petla in thong an than hi asi NUG chawza ni chajin an lakho mi a kumthum tuk deng san chung a SAC Ral Shrang ni memoram chung a chunglei ka dau nak boizanga somre thum tiang atua chang I chuka dau nak ruang a ngak chiana tal in mipi zaria som kwa sari anun nak aliam chang chupin a biaknak lei he a petlai mi in som sari in ruk le siang in som man hi zong a rok chi SAC Ral Shrang chu ka dau nak le an khel kong a atha jang adar ngai chang cha a
Zinglei in a Thawngchimnak mi bompol a hman hna I Pizza pisin a pungning lo in thanon nak atua mi te tepol zong kan ngai hna tia NUG rumbin nak bunchi zung ni chun an lang ter SSC Ralshrang ni ASEAN natlak pi mi phungphai pangale UNO ni memorandum cha a bikhia nak atua mi thongni zaruk somruk kwa hna chu zuldu lo in ngakchian hna thanon nak fiamtor tar nak biaknak he ape tai mi in hna le siang in pol chu tinchi te in kadau nak atua pin a thongning lo in thanon nak atua cha a him na council le zong ni rampum pi huwa bachei zong a kwading in nushin chawbo le he ape tai mi an lubi Great Commissioner ni fulfill nak atua thongni kulali January ni sari a kanan khwa biak in a apum leo mi to chungmin ha chu SSC Ralshrang ni Zinglei in bomma thakcha a kumnga in kumhlei sari karlak thakchia pakwatal in minung hlei sari anun nak aliam I kumthum in kumhlei sari karlak thakchia hlei khatal in atlom big minung hlei kwan ni hliam ma an tuar tia Reverend Ramtin Cheu ni lungmali post a achimve SSC Ralshrang ni phungning lo in atua mi chung a atal mi hna thajang ape tung hna le tombo ngai tu hna chu NUG ni tlaikho di ding in azom leo asi bantuk in SSC Ralshrang ni atu mi azun kho nak ding a taza choi kho asi nak lai zong NUG chawza ni rampumpi huap in nol nak tua Ita si peng no ping khua ka dau nak a SSC Ralshrang pangareng lo an thi paguram then tangu peng kom ita si peng no ping khua a achuak mi ka dau nak in Ralshrang panga nak tlom lo an thi tia pawani ralam sin in kan thai January ni kwa jingsui mi lam panga le cheutluk a ita si peng no ping khua a alut mi SSC Ralshrang thajang tomruk tuk chu pawani ralam ni lu no in swimilam pakhat chungtluk an ka hna cha a Ralshrang panga nak tlom lo an thi tia thei si kadau nak adi hnu a SSC Ralshrang hna chu indain khwalei a an kir mipiral kap hliam tor hongman kan lo wani ralam ni an lang ter Min chiampeng a SSC Ralshrang ralam sialmi bompuan hno in an ka hna panga an thi Mandalay ramthen min chiampeng piakopong a SSC Ralshrang ralam bompuan hno in an ka hna Ralshrang panga an thi tia guerrilla force in kan thai January ni ruk jingsui milam pasari la cheutuk a nuatho chi peng min khwa in thajang somsari tuk he arak chuak mi SSC Ralshrang ralam chu min chiampeng piakopong an phak a Guerrilla force ni bompuan hno in an ka hna cha a panga an thi pathum hliam an tuar tia an lang ter kadau nak in hliam tuar mi le achi mi SSC Ralshrang hna chu choleng pakhat hmang in pukong le min khwa karlak tiang an phur hna I min chem kopi in arak chuak mi moto panhi mang an phur than hna tia kan thai Saudo SSC Ralshrang siangman ka nak in tol chungmi pakhat nun nak aliam pathum hliam an tuar January ni sha a rakhan ramkul Saudo peng apawa khwa chu SSC Ralshrang ni siangman in an ka cha a tol chungmi pakhat nun nak aliam pathum ni hliam an tuar tia tol chungmi hna ni an chim SSC Ralshrang siangman ka nak in apawa khwa changwa sang a ude maung anun nak aliam I ue thun che uang thumya le uang mya ta ni hliam an tuar tia thei si apong kam ka dau nak lo in chawdo peng a hun khor mi SSC Ralshrang battalion ni shamngan hi an ka tia minlang tar lo to chumi pakhat ni RFA a achim ka dau nak lo in shamngan pasareng lo SSC Ralshrang battalion zathum somsari pasari ni an ka to chumi pakhat nun nak aliam pathum ni hliam an tuar tia an chim Mandalay khopi a ramdangkal nak passport lading mi ni fate minung thongthum reng lo ani tlar Mandalay khopi ang mi ta sipeng passport lak nak zung a ramdangkal nak passport lading January ni ria thok in ni fate minung thongthum nak rom lo ani tlar tia passport lading in akalve mi pakhat ni achim passport lak ning kalphung SSC Ralshrang chawza ni an thlancha a passport la tu hna ni harsat nak tampi an ton tia thei si
chulhana chun phunglam thingning te in an lakho ton I January ni ria thok in passport lading minha lak a minung zan hi somnga long ni khachung a chawhlan an si tia an lang ter jingkaro elo in kan itlar ton akan veng tu palik hani itlar ha u tia akan thekdar ton achana chun akan si kan booking kan lakchia mi zong akan hlat piak ton tia passport lading in akal ve mi khatni RFA media a achim mi cheu khachu ese siral shrang kutang palik hani nan mat pungtin kan in lak piak na lai I thakhat chung kan in phipiak kho na ti in akan thi phai ton tia anchim atu bantuk harsat na konglam he petlai in Mandalay Ramthan Military Council Economy Minister Uteng the chu RFA media ni mobile phone mang in chhat biak nak an tu na in le nak zaim han aum ri lo Kalera shel nu paruk zarkhachung in nawan ngei di sagaram chan kali a January zarkhachung khan shel nu paruk ni people health care network kali mi pc in ikul nei ni long umnak a nawan ngei dia people health care network kali ni January ni ruk khan an langter people health care network kali ni kupthong ni kul lathum November thachung khan bote hlei ruk an shintar I December thachung khan hlei riat an chuathan kumni chung in naw poi somthumli ni tlampling te in naw shin kho dia thei si people health care network kale sarkat hospital mi pc in hi kumthong ni kullan ni November tha khan onnak tua araksi tu diang hun a chun moto lampi phikha ruang le lam athat lo ruang a si ai le a bom chan hau in an dia an chim Mizoram a Azami SAC Ral Frang Zakhatling chu SAC Vanlong ni Lengpui Vanlong bol a alak than na Chiram kul Palawa peng Shinlawa SAC Ral Frang Sakhan chu Rakhain Ral Kap AA ni anlak leo a India ram chung I arakzami SAC Ral Frang Zale Pali chu January ni kwa chun a Mizoram khulapi Aizol khupi pong Lengpui Vanlong bol a SAC Ral Frang ni Vanlong in alak than na I Memaram a akir pina tia kan thai ese siral shangle an kutang palik fon zan hi deng ni feknga in umhun an phornak sinlawa sakhan chu rakhain ral kap e le MDF phufon ni January ni a an lakho I chu sakhat in arakzami ese siral shangpol chu Mizoram a ani dorthan azami ral shangpol chu e le MDF ni andoi na I January ni nga zan lai swimilam pangatuk a kapni kar ka daw nak achuak chu ka daw nak a SAC shrang paruk an thipin a pasana klomlo an tlai na chuban tukchiam in thongni kulla thum December kulla kwa a India Myanmar ri SAC shrang point zathum somsari pasari sakhan chu rakhan ral kap AA ni anlak I chu sakhan in azami SAC shrang zale songa khazong Mizoram a anrak lut India ram chawza natlak nak in Myanmar ram SAC ni thonghi kulali January ni a azam ni ra shangpol chu Mizoram khulipi aizol khupi pong lengpui vanlong bol a alak changna dia kan thai Mizoram a Myanmar mi pathum sin in rithai si antlai India ram Mizoram ram kul a Myanmar mi pathum chu rithai si he January ni riat a antlai khi na tia thai si January ni ria zan le swimilam paruk la cheu a rithai si dal tu phu anti narcotic department champhai tomwa ngai tu na le zakhothar lam chegeng hak tu tang ti pu fon ni Myanmar mi pathum sin in rithai si antlai na tia kan thai thai khi tong min ha hi Zakomoi kwami uso lai der shwe tuang a mongkon kwale zauchin moi I hunlai kwami ha an si dia an langter un kuchung in bingrang gram zanga somsari paruk thuk an tlaicha a bithai si he petlai in shemnak an tu aning pauma thongkha zakwa somret nga in champhai bichai zung a an konglam chai mai aselai dia thai si Myanmar mi pathum na hi thongkum tra in kumkul tiang atla khomi an sipin a rupi ting khat in ting ni tiang aliam khomi zong an si dia an langter British M16 ya chai tu spine pakhat China tomwa wei tu na ni antlai British spine hi China Ministry of State Security MSS ni tamdang mi achina kongle China ram nya thai tu spine le thongpang khop sat tu asina kong anchim China ni ramdang mi aram nya thai tu spine atlai mi lak a British M16 hi amanung bik asi hi kong lam he petlai in
British chawzani chimfian zaiman atua lo nya thai tu a zumruwa mi British M16 huantia ko au mi hi ramthumnak asina in China tongwa ngoi tu na ni aumnak hunma anlak darlo China ni aram chung a kamdang mi luchok na chu thate in thlai ding le nya thai tu a ruazuk mi an uma chun tongwa ngoi tu na sin a theitar nak to chol ding in to chung mi pi chu anul na tia thei si Ecuador Live TV Studio may thalkeng miswal puni an lun ho rian tuan tural po a an tlai khi na Ecuador Ram Live Television Studio pakhat chu Max Ashuk mi may thalkeng puni an lun ho tia thei si kaya koi khopi studio pakhat khan chung in mi pi mu ding in mui chol an lak tar leo a may thalkeng tu miswal pu an rak lut I rian tuan tu na chu ral po a an tlai khi na tia palik na ni an shim I kong he pet lai in Thilswal to tu a ruazum mi na chiao khat chu palik ni an tlai khi na miswal min thang an zam cha a ramchung a rarin pek nak thong that nak an tua tia thei si miswal min thang azam mi na hi atu chang mi thil kong he pe tlai nak an ngei la ngei lo thei fian kho asil lo Ecuador ram hi valei chung ban ha coffee coco ngai kwang le nga an kuat nak mun pi asi tia kan thei tu jing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post thazang akan pe tu nan di lak chung a kan elom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to piak chiao ding in kan in som na